Watendata muda mwasiisia wa Mutongoi TV ninayokwatio ni wethi wana muthenya wa kwa ila ni makatano wa matuku atatu mwini wa monza mwakani wa ngilili miongo lina thandatu ninaukethia na nauthocha na mogu elito manithie nthini wa mauvo maitu mwendoni wa saa itatu na ane kati wa mauvo ala tukumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na ukui na utandithia kutamba ikalelu ni wa wote kuthima saku ene nthi maitwa isya miatianio itina wa motoi wa mota kukongwa na kuwawa Bea nuvena nguiva ya asamblia Beza siya ibeti Minenga nite miaka yana itatu mwaka wambe matunga wakeli siatungwa wakatatu matunga Gavana wa Vinya kwenda amwe mama MCA kweka kuima ene nthi maendeyo kwa kulia kuvitu kithia kinandu cha wikwatio. Wonder why rush the conclusion of the cell when in 2 weeks the High Court will be issuing their ruling. Kalonzo Musyoka kuendea kutula mbote serikali uthosiani wa shares sia Safaricom onakotweka vya ikwani iendeye. Tisiaisi na tukunuite metho nikenda tukwate justice. Ubecheba kwitha tuithika mwanake wa muika. Mwanake na ndoto bailu sia maisha make. Na tongo ikukuli okunikilikwa na aki kukwatikana kukonya kikucha Alphonse Mate muthukumi wa kaunti ya Masaku. Vilingi wa mauvo. Inaudhocha tu manithie masita makwaneta wa beti wa mwania thini wa kule thito ya umundi serikali ni yalite kuthosia shares sia Safaricom kethi wa mama Kenya nimeulea wetuma usungio wathi kana ye vamwana welesi wako kusila mitandao ya mikomo kadilina nambani otomani mukube ile itatu kenda 5 utabeti kana serikali ni yalite kuthosia shares sia Safaricom kethi wa mama Kenya nimeulea inaudhocha tuambililia mauvo maitonekana ukui na utandithia ni watambaika lelo ni wakuma wote kuthima saku na sokono wa mukuyuni hitina wa enenthi kuvinga lelo su matomete matinga eli mbwao na mete ila ni mali ya muthui umwe sokoni usu ula kukonaniwa na kukonga na kumua vaukwa vau ndelepa umwe ula ni mutoi wa mota sia bodaboda enenthi asu alame na udhatu mwingi maambie ukwatia mwaki mbwao na mete na itina makwatia matinga eli lelo ni katika vinani kalamu ofisa mavolisi makuma kisesene cha mukuyuni matatie kuvika kumatanya enenthi maikuithia maofisa asu mavolisi kuma kisesene keu cha mukuyuni. Jacob Chalo na Movogasu. Vani soko wa mukuyuni ula nthini wa Kiliombunge cha Kaiti vaka undini ya Makueni vala kwe muthemani weyo itina wa mbanga ikukitika vala mutwa yumo wa bodaboda unafikia kukongwa ni loli ila yuwe tota ya mutandithia uu enenthi ya mivya kwenda kuvithukia mutandithia uu. Kwa muthanani wa umonthi enenthi alameno thatu mwingi maitumea mali ya mutandithia uu nimavikia kuimila na kupinga lelu na kukwatia mwaki ndo kila chavingisa ukwi ondumwe na utandithia itina wa lelu wa kuma wote kuthima saku kwithia wimo vinge. Maofisa mavolisi malasimika kulikelila na kuvalanya enenthia na vala mate kwenda andikima mavo maima kuna visa kana kunena namo na vala kithito kitu cha kwenda kunena na OCS wa kisese cha mukuyuni kinavya kusia matunda. Yu mutandithia uni wende na utalanya wasio itina wa mali yake ivo loli na matinga undumwa na mali ya nduka yavika kuvivwa ni enenthi na vala itina maofisa mavolisi malasimika kulikelila katikati na kutungea muo no kuiwa vika kusiokea otatene. Kuma wasokoni wa Mukuyuni ulanthi na Kiliombunge cha Kaiti vaka undine ya Makueni ngiripoti ya vilingi wa mauvo nita wa Jacob Chalo.
Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti juu ni wenda amemba mambunge ya kaunti ya Masako kuweka kuima enende maendeleo na mono kila kuweta memba hata methi maili yako vitu kitheke na ndo cha makundi kanawe kwati ofanda Mwandu wa Vinya ina nandhini wandambuka ya kuvingwa milati kivathokanya kwa ya matongolo ya udheloni wasua na watakana itambia ye vingi setu ni ma-MC ala ameovita mawendi mombe mba mamudhukumi kanambe wa kuthukuma mwenende boni motisia na mavu wasua. Mwandu wa Vinya Ndeti nene ya kisioni cha kithuani kwa matongolo udheloni wasua awetakana nundu ina makule kuona mewa mabunge ya kaunti ya Masako matenda vitu kithia mbese laiva thiwa makundi ma mwaitu wa mwana muika kutha serikali ya kaunti ya Masako ina kilo cha mwokile nthini wa mondo maki ukwati na inge kumatethesya kuyana nthini wa ikundi sio bea numena nguva ya asambia mbeza siya ibeti ninenganite miaka yana itatu mwaka wambe matunga wakeli siatungwa wakatatu matunga oyu miona dhina kupitukunya mbesa isu kataka na laki na langi ene imo tabia nyanya kembe inywe mwenda mbesa siya ibetine vai weta kana kicho thothe one kwitho mame wa mabunge ya kaunti ya Masako mandeno vitia mawendimo aimenda kulilikana watho kwi mwene nthi na kuthukuma matena mathina kana gikono kana kuima mwene nthi maundu ma maendeleo angibea kwa matwazo baune mabumo momesi ye iye te kwata chau tumene gavana nene mwendo bena na basari mwendo bena na MAS nenge imbesa siaka na ulaya kana mwasiata ni mwana besa sienyu maji mabitu kunyembesa sienyu mabitu kunyembesa siaka aume na youth nuke ni munenge otau ni wawetakana maundu onthe alosukumi kuvita kuthani mbunge ya kaunti ya Masako onthe mekeleloni cha kuna mwene nthi atioti kuna kana kutethia gavana wa kaunti ya Masako kwa nze ingi niazie menenga blank check ninoni ya mundu ngiva yasi nenga blank check ainuko campaign besa isu kwa ngutoa kwa musi besa isu niete yao kikundi cha kungoka nga munenga SBO jinga munenga ngiliana kana ngili 50 ni mwasonga kana mwina songa nyene ndangu makwa mazuwe koma matungulu kaunti ya Masako nyene tawaboni motesya Mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka watu la muti serikali nene kwa kwenda kuthoosya shares cia kambuni wa mikomo kanilia wa Safaricom ona kutweka kwina ikwani yende kotini wa yuluku kwenye uthoosya wa kiliombunge cha 15 yulo yana cha shares cia serikali kambuni niyo mutongoi ono wa kulia Kenya kukwatana na kuyumbania kwisela kuyandikithia ta kuni makura kwenu cha serikali ya President Ruto aiweta kana viende na kuonzia muyana wa kwati wa nthi ya Kenya kwa uthoosya mali ya mwene nthi vatemu vangu mwailu Faith Mwaniki na mavuaso. Dongo yino ya Wiper Patriotic Front inena na andiki mama uvo kuelekela udhoosya wa shares ya serikali kambunini wa mikumukanilia wa Safaricom ni awetakana ona kutwika koti wa yulundu namba kunya utwi iulua ikwani ila ya dhakiwe kotini u Nitoni Gachoka aileana na kuthoua kwa shares ithi serikali ni endeye nambe kuthosya shares ithi kwa kambuni wa Vodacom. We are deeply concerned that the National Treasury has proceeded to complete the sale of the government's 15% stake in Safaricom PLC to Vodacom while our substantive constitutional petition remains pending before the High Court. This transaction has been closed under a cloud of unresolved constitutional questions. Kalonzo eweta kana Safaricom ithi kitui kinene nini wa waki wa nthi ya Kenya na muno maunduni mame kumukanilie na ukwati wa mitandao na kuthoa kwa shares ithi kutonya kwikia muisioni muwo wa Kenya. The government has not been allowed to outrun the court process. The due process of the law ought to have been allowed to take into account. Safaricom's infrastructure supports payments, communications, businesses, public services, sensitive data, and the daily lives of millions of Kenyans. Kenyans are therefore entitled to ask a simple question. Why was the government in such a hurry to sell a highly profitable and strategic national asset
before the High Court could pronounce itself. Kalonzo na uloya atianite na tongo yangi maulei ni waweta kanani mekwithiwa mainenga ndai ya uti wa koti kwelekela kuthowa kwa shiasithi na vala wakulia Kenya kwikala na umwe na kwivanga kuvindua utongo mwakani twathi. I'm calling on all Kenyans who love this country to unite. Continue to register as voters if you are not already done so. And ensure that in August next year, precisely on the 10th, because this date is written in our constitution, we send a very clear message to economic abductor number 1 and chief, William Ruto, that a government lacking in accountability and focused on theft, corruption, and conflict of interest cannot be tolerated by the people of Kenya. Telling William Ruto today on the Safaricom matter, we await the ruling of the High Court, which will be delivered on 17th of August, 2026. And after that ruling is given, we are going to take that matter all the way up to the Supreme Court. Nilivotia vilingwa maovu nyenita wa Faith wa Mwaniki. Mtongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wakathi wa vanene kwa kuungamana enenthi manthi ya Kenya yulua maundu alama mavinyi teta uthosi wa iandasi ya kampuni wa mikomukanile wa Safaricom maundu mwena kuungamana mwika ivinda ya miatianio ya mauwa vanthi ya Kenya. Aina vilingi wa mauvo engineer Amos Mwema Mutongoi kuma isiosia mwingine waweta kumana na kithito cha Mutongoi wa Wiper kutete enenthi ni wona ni waka na enenthi ni wemena mwikio na kenthi ni wangaliko ya uliku kile kithevelo cha president wasa kwa nini wokite no wevo Mwema waweta mota Atongoi ile betani ya ukamba mathiti kila Mwema Atongoi serikali ni ya UDA kwithiwa na kivuthia na Mutongoi Osia Kimanzi ni mwandikito. Na vilingi wa movo engineer Amos Mwema na wawezekana kuyumia kwa Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutetea enenzi ma Kenya yulwa kubinyiwa ni serikali ya Muzumbi William Ruto ni hona niyo wa kumba uambaya ya mukamba koza kibila cha uzumbi uza kwa nini munene ugite na mwekio wa Kenya yulwa Mutongo yu wa chama cha Wiper. Enda kutungia Mutongo witu wa chama cha Wiper mkwea muno Bwana Stephen Kalonzo Musyoka nituonete eno kama pangu wa kosa kivila yani eno kumbau wa kosa kivila cha usumbi nondo ndunonie taliki 25 moyo na betie aitongo ezi amuika nikenda wize kwithia ni machief sangetio ila mana abangire yako kana enzao kana ezetu ala maitu mawewe ni serikali nituonete haitete a Kenya kungamana mwene nzi ula wakawaito wakulanzi nituonia alika kotini ongamia kiwanza chotewa oyu nitu kwatia we kwani ngi wende zikotini ya Safaricom anitu noni ongama kotini na manjenzi ala mana ateke tunyara kwa utu endo mutungi amuvea muno tumwe andakatetolekia ni aende na kututetea uyo vo ahiwetakana yube na wona niyo wambaya mukamba kuzumbika uza kwa nini munene ugite ahiwetakana mota Atongoi ilembetani maitikila Atongoi ikwithiwa na kivuthia yulu wa Mutongoi yonania ebinda niyo ebilela yailu ya Mutongoi yitu wa chama cha Wiper kwa akamba twekanina kila kivuthia cha anga Kalonzo ekie anga Kalonzo eilie twekanina kivuthia kuna tukwata na Atongoi nundu dwateto sisha neza nitukona kana ebinda niyo ebindela ya mukamba kosa kivela sio sumbe nituonete Kalonzo ona yani ana Atongoi yalange mangaliko ya ulei momo magwetenga nake lakini wakunga mabyo na kutetea mwenenzi ulondo tunonie kwa Atongoi tukwatrai na tu support Kalonzo wa Musyoka na veka tete mundu utonya kunga mapande kitane au we Kalonzo wa Musyoka tuwe mwetu kilia nitumumia tati kavindani kau Mwema aitula mote Muzumbi William Ruto kwa Utongoi wake thoina kulea kwa atia katiba iwetakana uone wananio wawia wa Muzumbi kusindwa ni ulei uza kwa nini ukete isi ni chao Muzumbi otonya kwele ya ena wia nasio kanani chao otonya kwele ya onete nondo netukuona chindu isi onzio kwika connected tueneza kwele atuumwelewa kwa uli tukuenda tumanye na kungama atuelesie niki ukiko na nicho uonete kolambe kana wakwithia onete 2027 titoka abita niyo kitumwe na buya wa kwenda kukonia maundu nikenda ito kwithia kindu ki
nitonya kwithia ki mulengo nula wake kwake. Ripoti ya Vilingu wa Movo kuma bamusini wa mwingi kiliombugeni cha mwingi katika undini ya Kitui Ozea Kimanzi. Wito wa aki ni waumwa kuatiania na kikuu cha Alphonse Matee ulona thukuma serikali ya kaunti ya Masaku lawa waiwe kwanzia ite kueleka mainena cha thini cha madhiko kuya ndalani atongoni makuli okunikile kwikwa ukoni akiko kiu kavinani kauni makulia ateti na enendi kukumbatilia uteti wa mowo na wa umwe Ben Musa unokolesia. Alphonse Mbune Matee ofisa ulona thukuma na serikali ya kaunti ya Masaku mabeni wa ACT na wavikia na kuwa waniwadhi umwakwe umundi musiko wake ndalani yata. Paina kitumia nongi wanabagena bena difference ili hata wale ukwaza dhayo wa mundu na mundu wa muika na mundu munini. Nelana niyo report kana nudotiye newe na kuneka nondo muinawa na wakamba wito twazasia muti ola munini ni wewa muti wa munene wa mogeta hautilwa kube cheba kudhidika mwanake wa muika mwanake na ndoto bailu sia maisha make. Atongo ikivathukania alama evikire cha thini cha kumumasia nimeenda kunikiliwa metokeo twaiwe kukonia kikuu cha Matee na haki kukwatikana. Serikali ya Masaku itongowene gavana wa Vinyandeti yenda akishakana Matee na family yake makwata justice na isu ni message lana na wanu gavana mwene ededi kunya lawyers make Matee mundu ula unaminie Matee sawa na inye daidhia andola tumida wayata doto wateya ngina mwiso mundu unaminie Matee ege wempini tisiaisi na tukunuete method kenda tukwate justice paiki nduke tuungana ayo Alphonse lakini nibetha be obuoko tukamananesa alama na kuniekeko ki ni mae ni makwa twana ni masililwa na ni mbunge wa Kisioki tondo alangi maweta nitwendo manenye ndilesu imowa yenao naitwenda na kiasu motowe kotini naito kule DCI yo makuneo yawo kwanzela ya ilete digenda family kwa the justice mutu yale kulose dhayo wa mundu munini oingia tongo ya yani maenda titionde kutwaisi oteti wa muwo uvathukanu na milengo kana siama sia kiuteti naende siana situ ila siku isione tika emadha tia tongo imausubi asiana isu na tuitwekithia andu mautumika ebinela tumenda ithita ateti ni makosa nitienda tiye muwo nikenda taungama tuoka siathene tai ukethia siathi isu nisiuwetie na nisiathenzeo tithio kuna siasa na tithio kuna kula kila mundu aketha na thasia usa kuola kwenda niwa ndatiwa lakini timanekana siasa ila tio kuna taile uko na siasa sina mwelekeo lakini tuandike bantu isioni hizi tu tibundi sithia ateti tiketha na bandu tutona utangaso na kukulwa tutona kwikata. Vilingi wa Movo Mutongo TV kuma kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Serikali ni alite kuthosia siasa Safaricom kethe wa amwe ma Kenya nimekulea ye kana aye vamwana welesi wa kukwizila mitandao itami kumukaniliye na nambani otomani mokuvi ile itatokenda imwe 5 ni watu wethi watwesisia mausungi wa maku tutaminukilite Movo maitoma mwendoni wa saa 3 ndukathi vasa ni tusia ketheti. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash.
ongelanga maosiao na Dehus Kenya, nunduva Dehus Kenya, tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandhe yonde, yulu wa kuongelanga maosiao maindo, kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi kumandhe yonde, tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni yonde, mema vulanie makaseubia leu umwe, tena concentrate, ila aimi mavula na siana maleu alamedhea na mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia nisia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tumangulue inene vanesa kondu wa nyama na kusiana nesa yani kuikithia waithia ngulue kumalinini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene tena liwa ng'ombe siathia nzau malondu mbui tutena na tusau maliu maitu maseobetie kuongelanga thia kuseubia uima wa mwe waindo kuikithia mwimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake kwa mauvombe yange kana kuthoa liwa ndithia yaku nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti mwonza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Nina odhocha ingi twende na kumanithia twisonga na mbele na maovo metonekana munini wa governor kaunti ya Makueni Mwandu Lucy Mulili ni wakanye nende kaunti ya Makueni maike kuvithilila siku cia kunyamagwa kimivai aimenda nende methiwe maikwatiania na mevea ya serikali kumilia siku isu nikana matambia la maili tema kimia omose we ala meotoa ise siku isu Mulili otoni wakanye nende maike kuminia musi Makueni makunyamagwa kimivai eweta itambe jini vinyite na kuvata aki andwala makwata mwenye masio makemivai. Jacob Chalo ni mwandiki wetu. Kwatiania na mukwatanthia wa ikundi cia kutetea mauna masio makemivai kuma vakaundini ya Makueni Mwandu teresia mawe siko cia mauna masio makemivai ciongelekete muno nthini ucio cikivavukanya vakaundini ya Makueni na muno kwitavua kwa ciana ciina ukuu munini na ilo kueta kana ta cikine muno nthini wa kibwezi cha uthuloni wa SUA kilioni mbunge cha Makueni ondumwe na kilioni mbunge cha Mboni. In Makueni County, the GBV trends are really alarming. And one thing we cannot, like for example, in terms of teenage pregnancy, they are on the rise. The data keeps going. The data keeps on going up, meaning that more of our teenagers are getting pregnant at a younger age, and therefore the need for us as GBV champions to come up together and so that we can sensitize them, so that they create awareness at the community level. Ndeto ciake ni ciafikia kukwatwa mboni munini wa gavana wa vakaundini ya Makueni Mwandu Lucy Mulili vala wafika kukanya nende mevathana na mitua ya kumini ya makwani misieni na muno makonetie maundu make na masio ya kimivai. GBV si jambo ambalo ni la kufanyiwa kangaroo court ama si jambo ambalo ni la kuficha. Kama county government sisi tumeweza kupiga hatua nyingi mwafaka, sababu tuko na zile zinaitwa legislation ambazo tuko na karibu 6 ambazo zinahusisha mambo ya GBV ndiposa tuweze kuprotect watu wetu. Ni jambo ambalo limekithiri zaidi katika nchi yetu, lakini hata pia kwa kaunti yetu kuko na mambo ya GBV. Tumepata kuna mambo ya defilement, kuna mambo ambapo unapata bibi labda mtu amepiga bibi amemuumiza, pia mzee, kuna mahali kwingine unapata mzee ameumizwa, ama vijana pia wadogo wameweza kudhulumiwa. Na Faith Sila kuma kilioni mbunge cha kibwezi uthuloni wa SUA ulaithitwo mustalini wambe kukitana ciiko ithi ni wafika kwenda serikali ya kati undu manela cia kaundi cikithekana cia kwarana kwa vamwe na kwikithekana masomethia NND ilumelekala na mawela memisieni no kana kwikithekana mamina ciiko ithi cia kiuna masio makemevai. Kuna some barriers ambao siku ya leo zimefunjika, manake
ilikuwa like ukiwa pale ground ni kama unafanya kazi peke yako, but leo the barrier has been bridged by the county government, national government na NGOs wenye wako Makueni na even the stakeholders na well wishers. So mimi naomba serikali yetu kuu ambayo imeongezwa na rais wetu wa Kenya, Rais Ruto, na department ya agenda ya national na county government ya Makueni ambayo inaongozwa na our governor Mutula Kilonzo Jr. Tunaomba serikali zote mbili ziungane na tuongeleshe wananchi, tuhamasishe jinsi ya kuishi kwa amani. Kumava kaundini ya Makueni ngilivotia vilingi wa Mauvo nita wa Jacob Chalo. Wamanyiwa manatano wamwe na NND kuma skulu ni wa musingi wa Mbukoni ula wengaliko ya mutito ni kaunti ya Masako nimekwende ya kutetheka na nyumba ya kuia mavuku kana ya kusomea ya kiumundi la yamina kuvingu wa chathini kila akitongo ni munene wa maundu ma kisomo cha maskulu ma musingi Mr. John Barongo library ya kiumundi la yakiwe kwisilangwatanio ya makundi meki wathokanyo hie na kompyuta miongo 3 na ile kethi ya waitumikania manyiwa maskulu su ni kana kwa ya masomo kwisila mitandao ya kiumundi wamwe na kukwata umanyi wa masomo masendo siki vathokanyo vatendevi. Karo Munyoki nogwalesia. Ainena na andiki mama vo Eunice Poman kuma kikundini cha Women in Technology and Innovation Africa itina John Barongo na ula ungamie maundu ma kisomo cha skulu cia musingi kuvingwa nyumba isu ya kuia mavuku na kusomea ya kiumundi ila ina kompyuta miongo 3 skulu ni wa musingi wa Mbukoni ula wingaliko ya mutitoni va kauntini ya Masako. The Ministry of Education is committed to integrating technology into teaching and learning. Through our policies and our strategies, we are promoting the use of digital tools to improve learning outcomes and ensure that every learner has access to quality education. Eunice ni wawetakana mulati usuni umathethe cia vanene ya maniwa ovamwe na alimu kuelewa masomo ma CBE ovamwe na kwika ukunikilika na research kwisila kutumia mashini isu cia kiumundi. The community will host some initiatives where they can also provide digital skills, training skills to the young people around here who have finished their high school and they don't have access to computers. Nake mwalimu munene wa skulu usu Winfred Mukamini wawetakana mulati usu ni umatethecia vanene nundu kwa ivinda yasa nimethite mekumbilitwe ni mathina ma kusomethia maniwa masomo ala makonetie kisomo cha CBE. Hapo kitambo tulipokuwa tukipatiana homework unakuta ni mwanafunzi mmoja kati ya wanafunzi kama 40 ina class, ama hata unakuta wote hakuna mwenye ameweza kufanya homework kwa kuwa wanaenda nyumbani wanatuambia mzazi amesema ajui mambo ya computers, ajui mambo ya ICT, kwa hivyo inarudi jukumu inakuwa yetu sisi walimu. NND alama tuwanie na skulu wa Mbukoni unimolangilo mathina ma kutembea kwa ilungu ya saa maimaanda kuzo cia maundu ma serikali alama usuaswa kwisila mitandaoni ta eCitizen isha NSSF na ange maingi nundu makethi wa matonya kwika maundu asu numbani yesu ya kuya mavuku na kusomea ya kiumundi kana smart library. It includes even having access to government services. The government services that are usually online like eCitizen, you know, people have to go a long journey to access some of these services, like if you want to apply for an ID, passport, driving license. So we feel that the smart library will also benefit the community in that manner because, you know, they spend a lot of time and money going to look for these services. Ndilivotia vilingi wa mauvo kumava skulu ni wa musingi wa Mbukoni ulawe mutitoni va kauntini ya Masako. Ni Karo wa Munyoki.
Serikali ikwisala movia wa wenzi wa mavia melato yambi sia kuosania mawoni nthi yonthe kukunia mitalatala na mawalanio kireloni cha kwa ile movia huu kwa kukusisia atandithia na kuambatia maundu ma UCC. Director wa maundu ma ukangani na wenzi wa mavia melato Gregory Kituku yasiakana mio ya kusuvia wima wamwe ya enzi wa mavia ya mwaka huu idha ibindwanya ila ithi tuavo na ila ithi tuwe imavinyia. Angelina Moseni mwandikito. Na director wa maundu ma licensing muviani wa wenzi wa mavia malato Gregory Kituku ni kana akti ya mwaka wa 2023 ivikie oswan ilangu yambe wa miaka yana yimwe iimbia aiweta kana yithiwa yina meya ukivothukanio ya kukitana na wenzi wa mavia malato utailite na kuikithia enenthi isione ila siukwatikana na mavia malato ni methiwa me usuvioni. Now these regulations that we are doing, they are geared towards enhancing safety of the workers and operators of the large-scale mines, the small-scale mines, and the artisanal miners. As I think we have read in the newspapers on mine accidents in Migori, Siaya, and Kakamega, those after enactment of these regulations, those are going to be things of the past. Then we have also introduced a chapter on rehabilitation of mined areas. We have introduced a license that has not been there, and this is going to enhance the issue of rehabilitation of mined areas, because we have developed a whole chapter on that. Meo ingi itho yikithia usuvi kuna uima wamwe kwi enzi ma mavia malato undu ula ukuvikia kwa ile vanene maundu ma wenzi wa mavia malato na kwa ile ukwati wa nthi ya Kenya. Now on the Explosives Bill 2026, this is a bill that is going to refill the existing Explosives Act, CAP 115. CAP 115 is an Explosives Act that is over 100 years old, and it doesn't address most of the current issues of explosives. And this one has addressed most of the problems that has not been addressed in this other bill. Ona wivo enenthi ala meko na ciana wenzi wa mavia malato ni makathia vanene meya iimbia maiwetekana na ikuvikia kuikithia enenthi ni masoviku kwa ile mawithi ululuko itheka ovamwe na kiwuo. Tunaona mazingira yanachungwa sana kwa sababu ya wale watu ambao wanaohusika, wale ambao wanazunguka lile eneo ambalo uchimbaji wa madini unaendelea. Ni furaha kubwa sana kuona kwamba wale watu ambao wanahusika kulingana na sheria hii watakuwa wanajulishwa, wanafahamishwa, na kwamba hii sheria inachunga afya za wale ambao wanaondolewa, inachunga afya ya wale wanaofanya kazi, na inachunga afya ya wale ambao pia watakuja vizazi vijazo. Ngilivosia vilingi wa Mavoni tawa Angelina Mose. Natali kama Mavoni makonetie ndo nyoni kanao tola mwanene wa Indo ni wakusi wacho ni cha Indo sokoni wa Kisasi Kitwiruro na vala matho wa maindo mangai ya mono sokoni usu kumana na wingi wa athoi na mwala mamboi matheya kumana na utalo mwanene wa athoi mamboi hatandithia sokoni usu mainena na vilingi ndo nyoni maweta kumana na wingi wa mboi sokoni usu ni kwa atumwa matho wa mamboi matheya mono kwisiani wana soko ilenge. Onesmus Chala unakuelezea. Soko ni wa Kisasi lwa Kitwiruro kwa mwanene kwa kusi watalo mwingi wa Indo siva ng'ombe si wango sio mthee kana singa sia kwea na tulato nini wala matho wa ng'ombe mambata mono kumana na wingi wa athoi ula wafika soko ni wa Kisasi kala singa yumambe wangilia na imwe na ngilia na mwana miongweli wala tulato twa kwea tukuma ngili miongwe na itano ngina miongwe tano na itano wala tulato ni tukumambe wangili miongwe tatu ngina ngili miongwe na itano. Chone cha mboi na mamatho wa mamboi kwa mundu ni mathe ya sokoni wa Kisasi kumana na unini wa athoi otondo atandithia alama kuna biasala ya mboi makuelesya te sokoni Kisasi nzengenene
yuma ngili 14 to 18 Moma ngili 14 Baiga ngili monza to 75 Zenge medium ngili 5 ngili 3 Suozi empinge mono Suozi agera pinge ba Suo mage to there uso kona ende na kuthea tundula tunatesa mbui na boa muno githe andu ni mobya o yandu ni mokwata kini ingiatandiria kumana na wingi wa indolo bosi wachoneke cha kisasi ni maweta bena bata wa serikali wa kaunti ya Kitui kumekia munye sokoni umana uyonoka na kusia indosio kutoloka ila maendesho vya sala o amabona na munye na mabeki fenzi ndio yesu atukuwa ingila tu mabawani vote blinki ndonyo kuma sokoni wa kisasi lo Kitirulo Neto Onesmus Chalo. Ni movya mwana mwesesi ya Motongo TV nondoka kwetikela kwilwela vilingi wa mauvovo ni watu wakiangithilo mauvovo meto kiwione cha omundi ni kuendea kiwio cha kwaila nyeni towa Beti wa Mwania ati Wanesa na wakethiana na udhocha anthini wa kilungu cha ukunikili wanzeve nye nitowa Susan Kabili kaunti ni ya Masaku muthenyani wa uni wa thanthatruki kwa twakwithwa matu uvyuvu kwa twakwitha ka 2013 kuvikia miongo ili na ili kaunti ni ya Makueni kwa twakwithwa matu uvyuvu kwa twakwitha ka 2017 kuvikia miongo ili na nyanya kaunti ni ya Kitui kwa twakwithwa matu uvyuvu kwa twakwitha ka 2013 kufikia miongo ili na monza kaunti ni Yilovi kwa twakwithwa matu uvyuvu kwa twakwitha ka 2014 kufikia miongo ili na 5 na muthia kaunti ni ya Mombasa kwa twakwithwa sua na matu masani mamuthenya uvyuvu kwa twakwitha ka 2021 kufikia miongo ili na 9 muthia wa ukunikili uwanzeve nyeni towa Susan Kabili Tiwanesa